Bueno, eskerrik asko, gonbidatzarren, egun guztioi, eta guretzat ekarentzat eta korrikarentzat, pozgarria da, olako leku batean egotea eta konpartitu ahal izatea, esperientzia ezberdinak eta kontu ezberdinak, hizkuntzu gutxitu ezberdinekin. Bai? Orduan, historia apur bat egin barko genuke, honekin guztiarekin hasi aurretik. Korrika ekak antolatzen du, Euskara berreskuratzea eta Euskal Herria berreskuratzea zede dituen erakundea da eka. Euskara normaltasunez, egunerokoan, eta jendarteak erabiliko duen Euskara sustatu nahi dugulako. Hori lortzeko, helduen Euskalduntza alfabetatzea, alor ezberdinak lantzen ditu Euskara arloan, bai? Historia eginez eta atzera eginez, 1985ean, hasi ginen kontu honekin guztiarekin, orduan hasi ziren sortzen lehenengo alfabetatze taldeak, eta lehenengo alfabetatze talde horitatik abiatuta ikusi genuen, bazegoela Euskal Herrian hainbat jende Euskara ezekiena, eta jende horri ere atera bidea eman behar geniola. Orduan ekak, beranduzago izan bazen ere, hasi zen sasoi horretan lehenengo Euskalduntze eskolaketa ematen Euskaltzaindiak lagunduta. Gaur egun, horretan ari gara bereziki, baina aipatu behar dugu, hiru administrazio ezberdinekin lan egiten dugula. Bai? Hiru administrazio ezberdin horiek, Nafarroa, Euskadi eta gero iparraldea ditugu. Gure erakundea, Euskal Herri osoan lan egiten duen erakunde bakarra da. 500 kide baino gehiago gara, 100 euskaltegi ditugu, eta saiatzen gara beti gure eskolak normalizazio arloan, planak bideratzen, berbaldia laguntzeko, proiektutan laguntzen, eta gero itzulpen zerbitzua, eta aldizkari bat ere badugu. Beraz, ematen diogu irtenbidea, eta atera bidea eman nahi diogu Euskararen arlo osoari. Baina horrez gain ere korrika antolatzen dugu, eta zer da korrika? Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den Euskararen aldeko lasterketa erraldoia da. Helburuak bi ditu, batetik Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea, eta euskaltegien eguneroko lana ganoraz egin ahal izateko dirua biltzea. 1980 hasi ginen, ia 39 urte, 21. korrikara joango gara laster, eta lehenengo korrika horrek Oñati eta Bilbo lotu zituen, 1801 kilometro egin zituen, eta ordudanik azten joan izan den ekimena da, 39 urtetan 20 korrika egin ditugu ia, eta urterik urte, gero eta jende gehiago lotu da korrikaren helburura, eta gero eta jende gehiago lotu da Euskararen aldarrira. Esan bezala, partaide asko dira korrikan ari direnak. Korrika gauz asko da, korrika elkartasuna da, hasita amaitu arte lekukoa eskuz esku da bilelako, korrika gauta eguna da, korrika Euskal Herria da, Euskararen herri osoa lotzen duelako, eta lekuko horren barruan, eskuz esku pasatzen den lekuko horren barruan, doan mezu izkutua, sekretupean mantentzen da azken egunean, korrika helmugara heldu arte. 100.000 lagun dira parte hartzen dutenak, esaten dugu inoiz ez dugula zenbakirik esaten kontaezina dalako, eta korrikaren inguruan sortzen den mugimendu eta sinergia oso handia da. Euskal Herriko jendarteak bere hizkuntza berreskuratzeren alde egiten duen ekimena eta indar erakustaldia baita. 2 urterik behin egiten dugu, zan bezala korrikak Euskal Herri jendartea astintzen du, ekimenean parte hartzen duen jende kopuruak gora egiten du, eta korrikaren antolaketan milaka lagun aritzen gara, herriz herri, auzoz auzo, korrika aurrera ateratzeko. Zelan, korrika batzorde nazionala badu, baina gero herrietan korrika batzordea sortzen ditugu, bolondrez osaturiko korrika batzordeak. Eta kanpaina irauten duen bitartean, bolondrez horiek aikideak gurekin lanean aekan ari direnak eta korrika nazionalean ari direnak, buru belarri aritzen dira korrika aurkezten, korrika sustatzen eta korrika josten herririk herri. Aurreko korrika joan zan, eta bultzada nabarmen eman igerri genuen. Batzuk lelopean abiatu ginen Otzandiotik, 10 egun berandago Iruñara heltzeko, eta bai ikusi ahal izan duguna da Euskaraz bizitzeko autua irmoagoa dela, euskaltegietara jende gehiago hurbildu dela. Oraindik ere lehen aipatu bezala, 3 administrazioaren pean gaude. Administrazioek
oraindik ere ez dituzte eman urrats nahikoak euskararen irakaskuntzaren normalkuntza bermatzeko. EAEn egoera, EAEn edo Euskadin egoera bat da, normaldu bakoa oraindik ere. Iparraldean zabaldu dira diru laguntza lerroak, baina ez dira nahikoak alfabetatze euskalduntzeak aurrera egiteko. Nafarroan garaibeltzak amaitu dira, baina landa ere ez da heldu oraindik ere gutxienekotara, ezelan ere. Horrezegatik guztiagatik korrikak oraindik ere badauka helburu ekonomiko bat, eta helburu ekonomiko horrek ematen digu auspoa, gitzi gora bera 2 urterik behin, gure euskaltegietan berdin da zein administrazioaren pean egonda ere, egin alizateko lana berdintasunean, eta aukera berberak eman irakaslei material didaktikoari dagokionez, baliabidei dagokionez, eta gauza guztiei dagokionez. Argi dago korrika ez dela nahikoa, baina laguntzen duela. Baina korrika bada gauza gehiago ere. Korrika guretzat eta ekarentzat, euskaren aldeko diskurtzoak josteko makina da. Korrika esatea da, euskaren alde dagoen ekimenik handien aipatzea. Korrika esatea da, euskaldunun euskaraz bizitzeko nahia azpimarratzea. Korrika esatea da, lurraldetasuna. Euskal Herria goitik bera zeharkatzen duelako 10 egunetan zehar, gauta egun, gelditu barik. Korrika esatea da, elkartasuna esatea. Korrikaren lekukoa eskuz esku pasatze hori, bermatzen duelako korrika hasten denetik amaitu artean, ez dela geldituko eta jende guztiak parte hartuko duela era eta maila berean. Korrika da elkarlana, auzolana. Zergaitik, korrika batzordetan lan egiten bolondrese, korrika batzordetan lan egiten duen hainbat eta hainbat jendek, korrika batzordetan edo batzorde antolaturiko kulturekimenak ere hortze daudelako. Korrikak azkenengo 38 urteetan euskararen aldeko diskurtso positiboak landu nahi izan ditu. Aktibazioaren aldeko diskurtzoak, integrazioaren aldeko diskurtzoak, motivazioaren aldeko diskurtzoak. 80tik orain arte, mezuak aldatu dira. Hasierako euskaraz eta kito horitatik batzuketara pasatu gara. Baina helburu oraindik ere ez da aldatu. AEK eta korrikaren helburua euskararen lurralde osoan, Euskal Herrian euskaraz bizi ahal izatea da. Horretarako euskara ahalik eta gehien zabaldu eta datu nahi dugu. Ahalik eta hiztun gehien izan nahi ditugu eta nahi duguna da euskara normaltasunez esparru guztietan erabili ahal izatea. Korrikak ere bestelako ekimenak ere bultzatu ditu. Azkenean elkarlanerako erakundekin, norbanakoekin, gure hizkuntza josteko jardun horretan dano garrelako garrantzitsu eta dano garrelako ezinbesteko. Elkarlana eta auzolana, hori dira korrikaren hitz potoloenak edo hitz potentenak, hitz indartzuenak. Sarri aipatzen ditugu horiek, elkarlana eta auzolana egin ezkero, lortuko dugulako inoiz Euskal Herri euskaldun bat, eta lortuko dugulako danok ere euskararen bidean arraun egitea norabide berean. Beraz, orain arte edo beste barik, eskerrik asko eta hurrengoarentzan da. Boilam just couple of other dus just we cohex nigelige follower ta mele ponka kahar country gilige bublak na heran agus shaska kuig mele country iduskur deran follower ta an changa if we cousins in foblak agus ta stratish on Ohui ta an Carchurpach ta hangu regno na minli shini egen vraten agus ta tachiacht foil in san dad linshe but neil an tachiacht shin ag chocht le richtenish na changa ta jarku an fubble a war son nagwillige kainach mean a go hunt an fubble griwak a kench agus a glaku parcha in nimacti changa is it aimana ri na Felin nashanta a wanu a curran and gwili a curran and changa alar an idirflay nashanta agus the fasak to hogail agus nishmo dini a kanglish jock an imacti giliga agus kamilish in boilen argid a homsku de chanskadul giliga agus o he agrioctul tashid drunagin gamer and rehig spragu dini le 8 agrior one edgel on changa a curtain kin in a bubble differently.
ó híh na structar buinisteocht atá gin, tá board sturtha Jonach a gin, tá lár coiste agrion animacht agus ar fé an céad trí rí hí buinisteoir tionscail fóstaí a gin. Le linn don imimecht hain tá rins muir Jonach cumáil le furan atá tarraingt ó iad siúd atá fóstaí he grúpaí gwilige. Fur mar muinú ó forrasní gwilige don céad trí rí. Agus cumáile sin géirí linn agad a bhailú nuair a déalú na glóimeadar ar €100 an cion. Fur mar rins beag uireacht ó cólachtaí príomhaideacha agus ó údrais éitiúla. Le linn rí gabbílas a Jake, ghlach 10,000 duine páirt an béis sin ar géadrí, géirí linn sin a ardú go dtí 58,000 in gabbílas a 2, 36,000 gabbílas a 4, 50,000 in gabbílas a 6, rinne mar áíochtm blion sin margheallar camarú iríamach an casca. Agus im léana géirí linn 36,000 duine a haint amach le páirte ghlachú sa rí. So go dé tá buint amach go gin. Creidimiid gur irí thar barlinn le ó híh level na níní a bhí ghlachú páirt. Bhí tionach ar dearfach igan rí ar thu siúd a ghlach páirt sa rí. But creidimiid ghfuil gá le tiú taidir sin le gnibrihim a deach an éfach sin ag level an phobal agus go mé mas mar an masnú sin gentar ar bhainolaach. Ó híh Chomsky orgid near Ireland in orgid substantial agri. Is kenchiger iri gur Ireland an eichna dini spragle aid fin agri. So near a Jemian ri vi lorg an raha faika agus no ta aber fiuntaker shul in Rinsbjörg Cantrika go foil. Just modulation shonaker sin just boil just couple of dina chokdrach di ta rentalin ladini a glak parcha ri Lena. When a mar ansult as an rí nar hannig sé go bailile he brejaran. Tá na páistí agus gra bhaintear an bailile fósaigh tractor céico agrithe is a bhíisih. Cur sé glindir crí agus bródarín bheith im a ggéalgóirí agus a bheith ar deanta. Heispin sibh dar báistí go rud beo taisnach í ar dean go dúgasach agus tam faoi comín agah as sin. Hatsin an rí go mórlinn agus spraige a bhíimiid hon an géalaige lúirt agus a churchan cin de phobal na scola agus an cantar in a bhfuil me genar gcónaí. Bú go mórin rí a dheanú de bhrí gur luirí sé de daltaí na scola lis mór nach aber scola bhhaine í an géalaige ach gur teanga í a bhfuil pobal laidir misniúil spraige chumanda eici agus a gin spraigú agus gra a más daltaí na scola. Tá dúislinn glór agin san amatála teacht. Tá sé táhairteach go mé méid ag tarraingt bail úr nuas teach ar an coiste ach go háirithe bail óga. Tá curtha in muoinethe in mórthanna a ddíthín agus an méid a táid tarraingt is teach heice seo ní bhéh me jabal de fannach beor sin. Tá sé tharbhéh dulí publiocht áil ins na main burla agus is iad na main burla smáile an na main is mó leite in Jearan. Tá glór éitna ag déimiid agus ní hegan agus níl tuiscin sáilir acu siúd a go dé tá gceist an rí go dé tá muid géirí baintteach agus bíonn sé dulí an teachreaach darlinna tá simpailgóir ar chur trasna. Tá ceistin na sláinte agus saoilteachta ar na baifre faoin tú ag teachan cin agus tá sé sin hon fébanna thuirtún san amatála teacht agus bé gála le pléir sin. So gur míle mágah. Hola, bon dia a tothom. Primer de tot, m'agradaria donar l'enhorabona en nom de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana a l'entitat organitzadora del Redadeg per organitzar aquesta trobada europea d'organitzadors de curses per la llengua. Estem molt contents i orgullosos de ser avui aquí per explicar-vos què és el Correllengua, la cursa per la llengua a Catalunya. El Correllengua és una iniciativa que treballa la difusió de la llengua i la promoció de la cultura popular a les terres de parla catalana. És una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal. Aquesta iniciativa va sorgir l'any 1993 a l'illa de Mallorca. El moviment, inspirat en la corrica del País Basc, sorgeix amb la finalitat de demostrar la vitalitat de la llengua catalana i fomentar-ne l'ús social.
el 1995, es comença a fer al País Basc i a partir del 1996 la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana comença a fer-la a Catalunya. La CAL és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per fomentar l'ús social de la llengua i la cultura catalanes. L'entitat està integrada majoritàriament per persones voluntàries i que treballen perquè la llengua catalana assoleixi la plena normalització lingüística. El seu àmbit d'actuació és el Principat de Catalunya i la Catalunya Nord. Per aquesta raó, la CAL exerceix la coordinació del correllengua en aquestes dues zones, mentre que al País Valencià la coordinació l'exerceix l'Associació Acció Cultural del País Valencià, Andorra, el govern andorrà, i a l'illa de Mallorca l'exercia Joves per la Llengua i bé, fa uns anys que el moviment no se celebra a l'illa. El correllengua és una mobilització global de país, però també té molta rellevància en l'àmbit local. El moviment es caracteritza per ser una iniciativa cultural que aplega una xarxa d'entitats molt diverses de cada indret del territori català. Entre els organitzadors locals hi trobem entitats no lucratives com associacions culturals, agrupacions de cultura popular, organitzacions juvenils o associacions de veïns. I també institucions públiques com escoles, biblioteques o fins i tot ajuntaments. Aquest col·lectiu s'uneixen un cop l'any per fer activitats lúdiques i festives al voltant de la llengua catalana. Encara que de vegades també acull alguna activitat esportiva, més que una cursa per la llengua en el sentit literal de la paraula, el correllengua és un moviment. De manera que un cop a l'any, durant un període determinat, que normalment va entre el juliol i l'octubre, els barris, les viles, els pobles, les ciutats i fins i tot les comarques organitzen actes a favor de la llengua i la cultura catalanes. Els objectius del correllengua són diversos. El moviment treballa per difondre la realitat lingüística del país i combatre el secessionisme institucional que promouen a l'estat espanyol i francès. També pretén estrènyer els vincles entre les terres de parla catalana i fomentar uns hàbits de fidelitat lingüística que permeten superar la baixa autoestima i la submissió pròpies dels parlants de llengües minoritzades. I per últim, també vol fomentar l'ús de la llengua com a eina de cohesió social entre els nouvinguts i aquells que encara no se senten el català com a llengua pròpia, així com crear espais de debat al voltant del paper de la llengua i la cultura catalanes. A banda dels objectius genèrics, el correllengua també marca unes reivindicacions específiques que van dependre de l'actualitat de cada any. Aquestes consignes es defineixen en funció dels esdeveniments polítics i socials que hi ha al país. A partir d'aquests objectius, cada organització local programa un ventall d'activitats ben diversos, com pot ser jocs, activitats lúdiques, representacions artístiques, concerts, exhibicions de cultura, xerrades, conferències, videofòrum i altres expressions artístiques a favor de la llengua catalana. A més, des de fa uns anys, els actes que s'organitzen no només tenen un to de reivindicació lingüística, sinó que també giren al voltant d'un personatge destacat i ja desaparegut de la cultura catalana, com per exemple un escriptor, un cantant o un intel·lectual. D'alguna manera, la societat civil s'ocupa de recuperar una figura del patrimoni cultural català i la reivindica perquè es doni a conèixer la seva obra i el seu llegat. És una manera de recuperar la riquesa literària, artística, intel·lectual i cultural del país. Per tot el que he exposat anteriorment, el Correllengua és la iniciativa per la llengua que anualment mou més persones arreu dels països catalans i ha esdevingut el referent més clar, més multitudinari de reivindicació de la llengua i la cultura catalanes. Moltes gràcies. Byddai'n siarad yn Gymraeg a fydd Heledd... O, okay. Iawn. Okay, mae'n bach yn hir, felly byddai'n siarad yn gloi. Cynhalwyd yr asiaeth gyntaf ym mis Mehefin
2014 a'r ail ym mis Gorffennaf 2016 a bydd ni'n nesaf yn Gorffennaf 2018. Mae'r ras yn cael ei gweinyddu gan Redadeg Cyf, cwmni sy'n gyfrifol am yr yswiriant a delio gyda taliadau. Cyfrwyddwr cwmni ydy fi, a ni'n trin cael gwaith o gynnal y ras trwy mentrau iaith Cymru am y helydd o'r mentrau iaith, sy'n rhwydwaith o grwpiau ar draws y wlad sy'n gweithio gyda'r cymunedau lleol. Yn wahanol i'r rases yn Llydaw, Gwlad y Basg, dydy ras yr iaith ddim yn rhedeg 24 awr y dydd. Mae dim ond rhedeg yn y trefi. Caiff y baton i gludo mewn cerbyd rhwng y trefi. Mae'r rhesymau hyn yn sylfaenol oherwydd bod rhesymau iechyd a diogelwch yng Nghymru mor llym. Ac yn ail, bydden ni'n mynd teimlo'n saff yn y rhedeg rhwng trefi Cymru. Mae'r hewlydd yn gul ac yn droellog, a cloddiau uchel iawn. Maen nhw fel chicanes, felly mae'n saff a peido. Cefndir y sefydlu. Roeddwn ni wedi clywed am y cwrica nôl yn y 90au, meddwl byddai'n syniad da cael rhywbeth fel hyn i Gymru, ond doeddwn ni'n gallu ffeindio digon amser ar adnoddau i'w drefnu. Oedd y syniad da fi yn ymhen am flynyddoedd, ac o'n i wedi siarad gyda'r Llywodraeth Cymru am mudiadau fel yr Urdd, y mudiad iaith i bobl ifanc, a das dim ohono. Yna glywes i bod Llydaw wedi cynnal o'r ras yn 2008, ac yn i'n meddwl, sydd Llydaw a Gwlad y Basg yn neud, mae rhaid i Gymru wneud y ras yma hefyd. Trwy gyd-ddigwyddiad, oedd y Swazi Cerfarec o Plogoneg yn byw gyda ni am 2 fis, ac es i hi lawr i Gaerdydd gyda fi fel enghraifft o rywun sydd wedi rhedeg y ras. Ac oedd hwnna'n yn ysbrydoliaeth i ni. Felly, dechreuais i siarad gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i weld os bydden nhw efo diddordeb cynnal ras y iaith. Chi'n ar y creu nawr. Felly, ges i arian trwy NPLD i fynd i Lydaw yn 2010 ac i siarad gyda AEK yn Gwlad y Basg. A oedd hwnna'n defnyddiol iawn. Roeddwn ni hefyd wedi cael profiad o gynnal .Cymru oedd roes hyder i fi. Fi os i yn y ras yn Penpwl a Gwen Gamp a gorffen yn Pondi ac hwnna'n wych. Fy ngobaith i wedyn byddai gwerthu y syniad o'r ras i mudiadau eraill i Gymru drosodd a hybu'r Gymraeg yn byd busnes a chwaraeon y teuluodd. Ond beth bynnag reswm, doedd y bwrdd ddim eisiau gwneud hyn ac beth bynnag dath y bwrdd i ben yn 2012. Trios i gwerthu'r syniad o'r ras i'r Urdd a meddwl falle bydden nhw efo diddordeb, ond dydyn nhw'n eisiau gwneud y chwaith. Dyn ni hefyd yn apelio gyda beth maen nhw'n wneud yn gyffredinol. Felly, digwyddodd dim byd am 2 flynedd rhwystredig iawn. Yna sylwes i falle bod fi'n rhy uchelgeisiol a beth eisiau beth llai a nid rhywbeth mor fawr. Roedd rhedeg 24 awr y dydd yn ormod i Gymru, felly oedd rhaid meddwl am rhywbeth llai. Felly, dyna wnaethon ni. Reit, okay, sorry. Felly, yn 2012, benderfynu dechrau'n lleol yn Aberystwyth, lle dwi'n byw, a gweithio gyda menter iaith Cered, sef menter iaith Sir Ceredigion, a dyna be wnaethon ni. A gyda ni sawl diddordeb yn hwn, yn rhannol achos o Dick Evans yn hoffi rhedeg. So, yna un rheswm, mae'n rhywbeth mor sylfaenol hynny. Yn wreiddiol, y syniad oedd cynnal ras ym mis Medi. Mae yna broblem. Does a ddim gair Cymraeg am i redeg. Mae rhedeg ydy rhedeg y ferf, ond dyn ni'n dod y gair ras ar gyfer ei ryn. Felly, drafod i enwau, un enw yr Redadeg, rhyw fersiwn Gymraeg ar Redadeg yn Llydaweg. Meddylwyd hefyd am ras Glyndŵr, y syniad oedd cynnal ras ym mis Medi am y dydd Glyndŵr yr adeg yna. Yn y diwedd, ydyn ni am enw'r hollol syml, dangos beth mae'n dweud ar y tin, sef ras yr iaith. Y broblem ydy, mae pobl yn meddwl bod e'n ras gystadleuol, felly mae hyn yn broblem, dyn ni. O ran syllafiad, o'n i'n meddwl bod to bach ar y ras. O'n i'n siomedig iawn bod dim to bach. Dwi'n hoffi'r to bach, mae to bach ar fe enw i, felly o'n i'n siomedig iawn bod dim to bach. So weithiau mae'r logos gyda hen un. Ond mae'r to bach i fi fel tilde yn Llydaweg, neu mae L.L yn Catalaneg, mae'n rhywbeth USP. So o'n i'n siomedig iawn am hynny. So mae yna broblem ganddo ni. Mae yna gormod o ddigwyddiadau Cymraeg yn yr haf. A dyma rhywbeth falle sy'n wahanol i'r gwledydd eraill. Dyn ni'n cysadlu gyda'i steddfod yr Urdd yn genedlaethol i bobl ifanc sydd yn mis Mai, sydd yn anferth.
Da ni hefyd yn cystadlu gyda'r sioe amaethyddol ym mis Gorffennaf sydd yn bwysig iawn i lot o bobl. A dim mae'r Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst. Felly, da ni'n cystadlu gyda amser ac arian a pobl i wneud peth. I chi ddeall pan mae Eisteddfod Genedlaethol yn mynd i'r rhan o Gymru, mae'n rhaid i'r pobl lleol gasglu 300,000 o bunnau. So maen nhw'n cynnal digwyddiadau, cwiz neu ras neu cyngerdd. So mae'n lot fawr o waith. A mae'r un peth Eisteddfod yr Urdd hefyd. Felly mae'n gwestiynau, Marcus, how do I get rid of this? Oh, dew. Ie, ar ei ddiflas. Iawn, oce. Felly, da ni methu cynnar o'r ras mewn ardal lle mae Eisteddfod wedi bod neu mynd i fod, achos bydde dim arian ar ôl a bydde dim nerth y pobl. Felly, y bwriad oedd cynnar ras gyntaf yn 2013, a'r munud ola gyda mis i fynd, nath Cyngor Sir Ceredigion dweud na, chi ddim yn cael, de ddim yn digon saff, felly rhaid ni canslo'r peth. Felly, oedd hwnna'n embaras gan anodd iawn. Ond wnaethon ni gynnal peth wedyn. Broblem oedd bod y baton blincyn Olympics di bod o flwyddyn gynt yn Ceredigion, ac oedd hwnna gyda MI5 a milwyr a dryllau, ac oedd y safon yn gryf iawn, ac oedd nhw'n becso eisiau'r un fath o criteria i ni ag i'r Olympics. Felly, ond cynnalwyd hi yn 2014 a mynd trwy 11 tref, so ni'n hapus iawn dy hwnna. Ond oedd hwnna'n llwyddiant. Ac oedd Marcus yn rhedeg yng Nghymru hefyd yn y grau weld. Nathon ni elw o 9,000 o bunnau, sy'n lot o arian. Ac oedd hwnna'n mynd nôl i myndiadau lleol fel Gwyl Roc, grwpiau ysgol, siop, lot o bethau da iawn. Bydd y ras llynedd wedi casglu elw o 15,000, a mae hwnna eto wedi mynd i Gwyliau Roc, dysgu Cymraeg, cyneuon Cymraeg, gwyl drama, lot o bethau. A bydd y trydydd un yn mis Gorffennaf. Felly gwersi, rhaid torri'r brethyn. Mae pob gwlad yn wahanol. Oedden ni eisiau bod fel Llydaw a fel Gwlad y Basg. Doedd hwnna ddim yn bosib. Felly rhaid ni bod yn onest gyda pwy dyn ni a neu beth oedd yn bosib. Mae rhaid i ni cael rhyw fath o niche. Hynny yw, ni'n cysalu gyda'r urdd a'r genedlaethol a'r sioe. A mae hwn yn newydd i bobl yng Nghymru. Dyw pobl ddim cweit yn deall beth yw e. Ond beth sydd dyn ni'n ceisio cael ydy mynd at bobl sydd yn gefnogol i'r ras, math o bobl sy'n cefnogi Cymru mewn pêl-droed o rygbi, a dangos bod rhywbeth iddyn nhw. Mae'r Eisteddfod yn rhywbeth mwy llenyddol, mwy diwylliannol. Mae hwn yn llai felly. A dangos bod rhan da pawb i wneud, bod yn rhedeg, stiwardio, rhoi posteri lan, cynnal digwyddiad. Mae eisiau bod yn hyblyg. Doedd 24 awr ddim bosib i ni. Doedd ddim pwynt yn drio am hwnna. Da ni'n gweithio gyda'r strwythurau lleol. Felly, oedd ddim yn bosib i ni gweithio trwy mudiad cenedlaethol fel urdd, maen nhw wedi bod yn gefnogol. So, da ni'n gweithio trwy mentrau iaith. A mae hwnna'n wych yng Nghymru. Mae da ni rhwydwaith a mentrau yn pob sir bron yn bod, a maen nhw'n gallu gwneud lot fawr o gwaith, a mae dan nhw'n cysylltiadau, a maen nhw'n siarad gyda'r pobl, beth bynnag. Da ni hefyd yn tynnu mewn mudiadau sy'n bodoli eisoes fel Merched y Wawr, a maen nhw'n ffordd nhw i gael edolad yn newydd yn y clwbiau chwaraeon, a da ni'n gweld hwn fel ffordd i cryfhau'r mudiadau hynny. O ran bod yn cardi, pidwch gwario arian sdach chi ddim. Felly mae gwefan y ras am ddim, mae ar WordPress, mae'r doctor, mae'r gyrrwr, mae'n rhoi amser am ddim, mae'r gafon ni cerbyd yn y ffrynt am ddim, y cerbyd yn y cefn am ddim, dim yn llogi fan, mae'ch fan chi'n wych. Y gwariant cyfan gwbl i gyd y flwyddyn gyntaf, 5,000 o bunnau. O lot fawr o bethau am ddim. Felly dyna ni. Gobeithio bod hwnna'n esbonio rhywbeth. Merci d'or. Ja, we pen kentan hag un tom a wenet mat memes. Evel gant a horika. Pe gwir nehe. Evel neus Karneria e o be krouet skolioù dre soubidigez e Breizh. La mon e feleke da stad gal skoazellañ yezhoù minerelet e oan nemet in trudu Kevre Breizh evit sikour o zioren. Memustra, pez o ar vezet evit a Redadeg, gise eus betut ive,
evit lakat an o fen mont varok, evit diskouez ur yezhoù a garpan anei. Var patron a horika an ehe obe krouet a redadeg, l'od doa bet tro da veaji hag da selout adost outi, kemer perzh memeus, a wenet din bet evit sevel un dra Kevre Breizh. A vez kentan oa bet lañset an darvoud e koulz lid tregont bla ar skolioù diwan e daouvil eiz. Ober bers an darvoud kentan, en un doare di hortoz, evit kalz tut, evit domp iwe. Ben fin, e oa sapre tra. Justio a bet sonjet le donat an darvoud. Le donat an darvoud tizout a bodan ar muion possible a dut. An du deut, a vrezonegerien a viernik, ar skolioù diwan, dihun, un ten un desker durez publik, diouiez, deska durestat, digarezit, an enta da oa treset evit klas tremen de sur skol diben. Apal oa bod an dut tro-dro de lusk olek, evit diskouez an niver a dut venet gwest da kenlabourat evit o yez. Evit an eil redadeg, daouvil dek, on eus krouet ur gevredigez emren, a ben kenderhel war an tusse. Gant ar c'hoant grons kenderhel da c'hanti diwan, hag evit ledanat tachen ar brezonek, rannet on eus ar gounidou e diou loden kevatal. Anterkant dregan da ziwan, a anterkant dregan evit ar c'hantaouir hag tresou a bep sort, gant ma zin gwestlet, evel just, da zioren plas ar brezonek, vuez pem deziek hag emez ar skol. Emez ar skol zo a bouez. Ar redadeg zo evit Breizh a bez. Vel just da la rede gant naonet. 16 tuket de Breizh, a rabat disonjal an drase. Var gresk eo bet a redadeg ba oe pen kentan. A ba oe ma oe krouet eus 50 kilometr e daouvil eiz, betek 1190 memeus e daouvil trewer, dek vla, des abla. Ne dek vla war l'er, tapet on eus tom skiant prenet, var ta chenou lié sort, bep sort, barregechou zo hem vit sevel a redadeg. Da genta a gadalek daouvil daouzek, oa be fiziet aozadur ar gwelioù, evel ar blaman evit Kemper, ne aozadur ar gwelioù al loran hag an degouez, drestol. Da gevredigezhioù al, evit chom gant aozadur ar redadeg nemet ket trawar evit ar reaioul vat er vo. E gise oam tom tranquil en o fen, e oa aozet gant tud barek. Hag Kemper, diskozen mat e oa brao an dibab. Evit ar surentez hui, on eus krouet stumadurioù adalek daouvil daouzek, gant ur skipay krez, hag a zo pad an enta da bez, o reliant, evit skoazel skipaioù lerel, evit ar reenti, evit ar surentez, a buezi, evit klas kenurzian un tom peptra. Kavet on eus iwe kevelerechou padus, ver an tachennout teknikel, ki rissemble sono a galite uel, kevelerechou brao gant lycée da skouer, lycée Likes e Kemper, hag ar avardro tout ar sono, ar sonerez a tout apez o tro-dro. Redeve fe kaogeal iwe deus an traoù krouet tro-dro a redadeg. Da la rede a reenti a broudan dud da gemer perzh, a c'hanaouennou, a c'hlipou, an difioù a bep sort a zo a hed a redadeg, hag a lak buezi a lusk e gant tud a bep sort. Laket on eus iwe pleustr bin vijit tlenek gant ur sistem prenan war a rouedat, vit skanva an tom, vit meran traoù hag klask esat labour a youlvat, mais bon, ne kedez bemde. Dibab a rak tresou, oa be fiziet a rannet gant ur ruzul a refur, e diavez ar gevredigez. Gwelet on eus tamm a ar mont en dro, chench ez ili a liesor, lakat kotadou hervez ar bet de mainen nan, pe lakat roelennou neve, vit m'ave fe muur liesort a rak tresou dibabet. Zo a bouez iwe vit chom tom distag deus a ozadur a redadeg, a fusion a c'harkse da tud an part.
Daouzas prenet tapet a Redadeg vla, Aozadur, a Redadeg, a chom kouskoude, a pez met labour, sûr. Redekaout un Aozadur kreiz, hag Aozadur you lechel, fromet mat, evit m'ave fait kaset d'aben a pez eo d'ober, a kalstrazo d'ober. Evit a sonj deo krou eo Redadeg, from an Aozadur a zo un dra a bouez. Evit m'ave fait dalret betek pen gant a raktrez. An traoù da vezan meret striz, a chom ar surentez, e pa da Redadeg, hag a lerien internet evit prenan a meran a kilometrou gant dut hag an Aozadur yo. Evit brudan a Redadeg hag a c'hantaoui an Aozadur evit gwerzet traoù a bep seurt, hag ar pez a dalv meran iwez tokou hag a ozan ar gwerz, hag seul vu a produioù, seul vu a labour, redadegoù menem roulen betek pler ezim var an tusse, me rede ar c'hant a hui an Aozadur, ne rede kavout kempouez an traoù. Rein en dro an ar c'hant, a vet a stumet, kavout ar c'hant evit an Aozadur. Aozan Redadeg a dalvive lakat a ozorien a bep sort barz ar jeu. Kanerien, kazetenerien, videorien, danserien, sonerien, aktorien, grafourien, webmererien, a kementra me war me. A zonj zo d'ober de sa Redadeg muor eget un doare da zastum ar c'hant. Evit rak tresou divar ben oriez. Da lavarede lakat varvel birvi a c'hoi e metou a riaouank. Ouz pen dastun ar c'hant, evit an abek ken reiz a savet en oriez, chomara a Redadeg un abadenn skuizus evit ar youlidi, hag a gopri di iwe an lardor. Met ive un darvoud leun ar startigen hag a zaran predou denel eus ar c'henta. C'était perdei, vid an ol. Krit unan.